imbere y'abaturage aravuga ngo Perezida Tshisekedi mubona amaze gusimbuka kudeta zirenga 100 amaze kugeragezwa gukorerwa cyangwa se abashaka kumukura ku butegetsi no kumuhitana, ngo kudeta Tshisekedi amaze gusimbuka ngo zirenga 100. ari nawe yaboneraga avuga nkuru no mu ministeri ukiri umujene cyane. Hano yakomeje abwira abaturage bababwira ati muzi impamvu ngiye ubundi banyita umupolisi, ati buri cyumweru mfunga abagambanyi b'igihugu cyacu muri Kinshasa. N'amagambo yatangaje abantu bakavuga ati buri cyumweru ugafunga abagambanyi, bisa nkaho ubwo nimba bibaye ari byo koko ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba bufite abagambanyi benshi cyane indani mu gihugu cyabo cyangwa se yaramurwa mukuru muri Kinshasa. Kuko uyu ministeri w'ubutabera numva n'umuntu ufite titre nini cyane kuza imbere y'abaturage akavuga ati buri cyumweru mfunga abagambanyi b'igihugu. Urumva ko ubutegetsi bwa Kongo bushobora kuba bufite abagambanyi benshi bashaka guhirika ubutegetsi muri Kongo nkuko yabyivugiye. Arenzo nanone avuga muri aya magambo Papa na biso Fachi Beton a eu pouvoir na voie légale. Hano yarageze no ku kijyanye ngo na kudeta Perezida Tshisekedi ngo ahora aterwa. Uyu ministeri w'ubutabera yaje gutangariza imbere y'abaturage aravuga ngo Perezida Tshisekedi mubona amaze gusimbuka kudeta zirenga 100 amaze kugeragezwa gukorerwa cyangwa se abashaka kumukura ku butegetsi no kumuhitana, ngo kudeta Tshisekedi amaze gusimbuka ngo zirenga 100. Ari nawe yaboneraga avuga atarakora kubera iki bashaka kumuhirika abanzi. Uyu wenda turaza kumugarukaho nyuma ni ministeri w'ubutabera wa Kongo Costa Mutamba. Mujye mwumva avuga ibintu rimwe na rimwe ugasanga ibyo bintu nta nubwo ari byo cyangwa se byaba ari nabyo kumva harimo amakabya nkuru menshi cyane ubwo ngira ngo uhita usubiza amaso inyuma kugira ngo wumve ibyo by'amakabya nkuru mba mvuga, mwumvisha ibintu yajyaga avuga ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, wumva ari ibintu byoroshye cyane kuri we cyangwa se ari akantu toto cyane, ngira ngo mwagiye mubyumva ibyo yagiye avuga byinshi tutapfa gusubiramo hano. Reka tuze kumugarukaho nyuma, ariko reka tubanze tugaruke kuri iki kintu kindi cyagaragaye. Ngira ngo mu nama yabaye ejo bundi kano kanama k'umutekano w'umuryango w'abibumbye yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwarayibonye nari yibazaniye hano, mwarayibonye ibyo ministeri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yababwiye, hariya byose twarabibonye. Muri iriya nama hari benshi bagiye bagarukaho, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi benshi bakomeje kugenda bagaruka ku kintu kijyanye n'ifungurwa ngo ry'ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse bagaragaza muri iyo nama bavuga ngo M23 ni abantu babi, M23 bahonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, n'abicanyi, agace gakontorwa na M23 abantu bari kwicwa ngo keretse muri skitabaye kazi kareba ibyo ari byo. Mwakomeje kubyumva n'ahandi hinshi bavuga ngo M23 ni abantu babi cyane, mbega ni ibyihebe, ni inyamaswa. Ariko nanone ikindi kintu cyaje gutungura abantu abo bavuga ibyo n'abakomezaga kubyizera, ku munsi w'ejo bagiye kubona babona amashusho amavideo ari gusohoka y'ingabo za SADC ni ihuriro rya bino bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo byinshi byishyize hamwe, noneho byohereza ingabo zabyo muri Kongo bijya gufasha ibyo bihugu, bijya gufasha Tshisekedi kugira ngo Tshisekedi arwanye M23. Urumva abo n'abantu barwanye na M23 bananicwa, bamwe bari kurwanya M23 muri bo. Ariko ku munsi w'ejo urumva abo bantu barwanye na M23 muri bo hakagira ngo nabicwa, bivuze ngo abo nibo bantu ba mbere bakagombye kuba bari gutangaza ububi bwa M23 n'ubwo bwihebe bwayo n'ubunyamaswa bwayo, kuko bagiye bahangana imbona nkubone barasana. Ariko ku munsi w'ejo igitangaje twabonye amashusho abo bari muri SADC, abo basirikare bari gusangira n'ingabo za M23, barenzaho noneho bakora igikorwa cyatunguye abantu barumirwa. Abo basirikare bari kugiza gusaba selfie abayobozi ba M23, by'umwihariko uriya muvugizi Wiringoma, ubona ko bari kumusaba amaselfie, ifoto, duha agafoto, reka tukwifotorezeho, basubiramo amwe mu magambo yakoreshaga ubwo yarwanyaga cyangwa se ubwo yari ari gukanga b'abasirikare b'abacancuro abirukankana. Mwagiye mubibona ejo byaratunguranye kubona abo ngabo barwanye na M23 bari gusaba M23 ifoto, baseka baganira, abasirikare ba SADC n'aba M23 bari no kwifotoreza kuri Wiringoma. Kandi buriya kugira ngo umuntu uzajye kumusaba ifoto ngo umwifotorezeho, nuko uwo muntu uba umufana, nuko uwo muntu ibyo akora uba ubyemera, cyangwa se uba wemera n'imyitwarire bivuga ati uyu muntu ararenze reka nanjye ampa agafoto. Niyo shusho tuzi y'umuntu ari gusaba undi foto, nicyo biba bisobanuye. Abantu bakomeje kuvuga ati ko twagiye twumva ngo M23 n'ibyebe n'abicanyi n'abagizi ba nabi, kuki none habo barwananye bo babazi neza bo bari kubasaba amafoto? Aho ntibaba baratubeshye bari abantu kuko akaba atari abantu babi nkuko tujya tubyumva.
ibyo ni bimwe mu byo mwabonye ku munsi w'ejo tutari buze no gutindaho cyane. Gusa nanone ikindi kintu cyakomeje kongera kugaragaza ko hari ibintu M23 yagiye ivuga, hari ibintu M23 yagendaga ivuga abantu bakavuga ngo ni ibinyoma, namwe mukavuga ati buriya nibyo wabona koko ari ibinyoma. By'umwihariko M23 abayobozi ba Kongo, ubuyobozi bwa Kongo, ino miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yo hanze, ibihugu miryango mpuzamahanga yose yakomezaga kugaruka ibwira M23 ngo M23 banze gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kubera ububi bwa M23 nyine, kugira ngo abaturage bari muri Goma batohererezwa ubutabazi n'ibindi bikoresho bishobora kuba byazanwa n'indege nyine, ku buryo ubonaga ko M23 bayishyiraga igitutu bavuga ngo muri abantu babi ntago mushaka gufungura ikibuga cy'indege kugira ngo abantu bitabweho, abantu bohererezwe ibikorwa, ibintu byabafasha nyine, cyane cyane ahantu nk'ara haba harangiye intambara cyangwa se hashize iminsi hari kubera intambara, abaturage yo kwara ubutabazi baba bakeneye. Ko ibyo atari byo, atari bo banze gufungura ikibuga cy'indege, ahubwo ikibuga cy'indege cyangiritse. Ngira ngo twabibonye muri interview nabazaniye hano ya Sultan Makenga, ari kubwira umugabo wo mu Bubiligi, amubwira ati kira kibuga cy'indege biriya mihanda indege zicaho zijya kuzamuka mu kirere cyangwa se zimanuka, zira za runway zarangiritse. Abasirikare ba Kongo twarwanye bafite ikibuga cy'indege basize baharimbuye bahangije. Ati iminara mu minara hejuru, iminara y'ibikontorora indege n'iki, abasirikare ba Kongo basize ibintu babyangije, bari nibyo batwaye. Ati ikindi bahateze n'ibisasu, ahantu hateze ibisasu ku buryo twebwe nka M23 tutahita tuvuga ngo ikibuga kirafunguye, n'ubundi indege ntago yabasha guparika ahantu hameze gutyo, keretse ushaka kwica abaturage, kuko indege n'ubundi ntiyaparika ahantu hameze gutyo. Abantu bakavuga ati ibyo ni ibinyuma Sultan yavuze, cyangwa se ibyo M23 tugenda yitwaza isobanura ko ikibuga cy'indege cyangiritse, cyatezweho ibisasu, iminara yangiritse, kaburimbo indege zamukiraho zamenetse. Ati ibyo ni ibinyoma, ni ubushake bwa M23 ko batari gufungura ikibuga cy'indege, niko bagiye batangaza. Leta ya Kongo by'umwihariko igakomeza ibisubiramo ibyo bintu, ati bari abantu bari kwanga gufungura ikibuga cy'indege ku bushake. Wenda nawe uri kunyumva ukaba wavuga ati wabona ari byo koko M23 iri kubeshya kiriya kibuga cy'indege kitarangiritse. Gusa nanone byongeye gusa nkaho bigaragara ko ibyo bintu M23 yavugaga ari ukuri. Ibyo bintu yavugaga ari ukuri. Niki kibyemeza rero ko ari ukuri? Ni ukubera ko mu nama ejo bagiranye n'abasirikare ba SADC bakuriye SADC, mu byo bemeranije, mu myanzuro bemeranije, nuko abasirikare ba SADC nabo bemeranije na M23 ko ngo bagiye gufatanya kugira ngo kiriya kibuga cy'indege bagisane, bagisubize ku murongo. Urumva nago wasana ikintu gisanzwe ari kizima wagafunguye, bivuze ngo ikibuga cy'indege koko ibyo M23 yavugaga nibyo cyarangiritse. Ndetse aba basirikare ba SADC mu byo bemeranije na M23 nuko ngo bagiye gufatanya kino kibuga cy'indege bakagisana, kikongera kigasubira ku murongo. Cyamara gusubira ku murongo, M23 ngo ikahita igifungura. Urumva impamvu itagifunguraga koko nkuko babivugaga, cyari cyarangiritse. Ndetse ngo iki kibuga cy'indege nikimara gusanwa cyarangiye, ni nacyo bano basirikare ba SADC bazakoresha noneho bisubirira iwabo, kuko n'intwaro zabo, kuko M23 mu biganiro bagiranye, mu busabane bari barimo, ubona nta mutima mubi, bemeranije ko izi ngabo zigomba gutwara n'ibikoresho byazo. Ariko ngo ibikoresho by'abasirikare ba Kongo ba FARDC basize muri kiriya kigo n'ubundi cyari kirimo SADC, ibyo bikoresho byo bizasigara, bigomba gusigaranwa na M23. Bano bari byitwa ko n'ubundi bari baraje kurinda amahoro, nubwo bari baragiye mu rugamba nabo ba SADC bo bazasubiranayo ibikoresho byabo. Ndetse nanone aba bagabo boherejwe na SADC, bano basirikare boherejwe na SADC, ni ibihugu bibari byinshi bihuriye mu cyitwa SADC, murakizi. Ubwabo ngo bemereye M23 ko bagiye gusaba Tshisekedi agahagarika kugaba ibitero, agahagarika zino ntambara. Mu minsi ishize ubwo twabonaga M23 ivuga ati ubutegetsi bwa Kongo cyangwa se abasirikare ba Kongo bakomeje kugaba ibitero, by'umwihariko bakabigabana hari abaturage, ati twebwe twemeye guhagarika intambara ngo tugari inzira y'amahoro, ariko bo bakomeza kugaba ibitero. None n'aba bayobozi, abasirikare ba SADC cyangwa se abayobozi b'ingabo za SADC nabo bemereye M23, bivuze ngo bari bamaze kubona ko icyo kintu koko ari cyo, kuko Kongo hari ukuntu FARDC itibihakana, babibonye ko ari byo bahita bavuga ati turaza kugusabira Tshisekedi tumwumvishe abwira abasirikare bahagarika ibitero. Ibi ngibi ni byatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka nyuma y'ibiganiro byabahurije bo n'iri huriro ry'abahagarariye SADC mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo. AFC M23 rigi inkuru mba natinze kuyibagezaho kubera nari nabanje kugera hariya za Goma ndebe koko nimba ibyo bintu ari nabyo, nagaruka gupfa kubabwira ibintu ntabanje kuhaca. Shatse abakoze na subscribe. AFC M23 na SADC
byemeranyije ubufatanye mu gusana ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ingabo z'uyu muryango wa SADC zakoranaga na leta ya Kongo zizanyure kuri iki kibuga zitaha n'ibikoresho byabo. Mu kiganiro n'abanyamakuru, uyu muvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko impande zombi zizashyiraho itsinda ry'abazakurikirana ibigomba gusanwa kuri iki kibuga cy'indege mbere yuko imirimo nyirizina itangira. Bazabanza bajye kuri bakwiye gusanwa iki gukorwa iki bibone gukorwa. Ndetse yakomeje anavuga yagaragaje ariko ko nubwo AFC M23 yafashe icyemezo cyo guhagarika imirwano ku giti cyayo, M23 niyo yafashe icyemezo cyo kuvuga ngo duhagarike intambara twarabonye za Warikare bashyira mu bikorwa ibyo bari baremeye mu kwezi kwa kabiri. Iyo ni M23. Ingabo za Kongo zo ngo zikomeje kugaba ibitero ku baturage no mu bice bigenzurwa na M23. Ndetse uyu muvugizi wa AFC 23 ngo yanasobanuriye izi ngabo za SADC, arazibwira ngo mu biganiro ejo bagiranye ngo barababwiye ngo ibi bitero by'ingabo za Kongo bikomeje kutugabaho biza bidusagarira kandi twebwe twarahagaritse urugamba n'intambara, ati bishobora kuzadusanga turi no gusana ikibuga ugasanga iyo mirimo yo gusana ikibuga muzaco mutaha irangiritse. Ho rero uyu muryango wa SADC n'abo bayobozi bari bahagarariye abandi mu ba SADC basezeranije M23 ko bagiye gusaba leta ya Kongo ikabiritse kugaba ibyo bitero bakaba batanze agahenge. Ndetse ngo aba basirikare ba SADC gira ngo mwagiye mubibona bagiye barwana ku ruhande rw'ingabo za Kongo n'iki M23 birangira batsinze, ariko ngo basezeranije M23 muri ibyo biganiro bagiranye ejo ko batazongera kurwana kandi ko bagiye gusaba leta ya Kinshasa guhagarika imirwano. None kandi iki cyemezo cyo gusaba ingabo za SADC kugira ngo zive muri Kongo zitahe utaza kubyitiranya wenda n'ibyo Amerika yavuze muri ya nama ya UN ubwo bavugaga ngo turasaba ko ingabo za SADC zitaha n'intwaro zabo n'iki. Ntugire ngo na Amerika yatumye bino biba, kuko Amerika yarabivuze nta n'amasara angaha arashira bino bikorwa bihita bibona ko ari umuhuro wari wateguwe, ari ibintu byari maze igihe biteguwe, ntago ari Amerika yabisabye. Ahubwo iki cyemezo gisaba ko ingabo za SADC zitaha ziva muri Kongo ni icyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango wa SADC tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu, ubwo inama ya SADC yemezaga ko bakuye ingabo zabo muri Kongo. Icyo gihe nabwo SADC yasabye leta ya Kongo kuganira na AFC M23. Ibi byemejwe mu masezerano yagizwe hagati ya SADC ndetse na M23, ariko by'umwihariko abasirikare bahagarariye abandi basirikare n'ibihugu bagiye baturuka bundi SADC. Abasirikare ba SADC bari kumwe nabo barwanana na biruhande, bivuze ngo ko bagiye gufatanya gusana iki kibuga cy'indege, ubwo bazahita banabereka ati twababonye batega ibisasu hariya muze kubitsitaraho wenda babitegure mbere, kuko bo bari bahari ibyo bisasu bitegwa nimba koko bihari nkuko M23 yakomeza kubikeka ivuga ati birashoboka ko bashobora kuba barasize batabye ibisasu byinshi cyane ku kibuga cy'indege. Uze ngo mu minsi mikenya bino bintu nibigenda neza koko ibyo bitero leta ya Kongo nindakomeza kubigabo wenda ngo nabo bakomeze birwanaho ushiduke bikomeje kuba binini, ushobora gushiduka kino kibuga cy'indege wenda mu minsi mike tubonye inkuru nziza ko kiri gukora cyafunguye, byaba ari ibintu byiza. Ibuka gukora subscribe aho hasi, ndaje dukomeze. Ndagushimye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro kuva tugitangiye kurinda tugeza ku musozo. Uri w'agaciro gakomeye cyane cyane wamaze gukora subscribe, ndagushimiye. Udutera inkunga ikomeye cyane, nago umuntu yapfa kubyiyumvisha. Ndagushimiye cyane rwose mbikuye ku mutima. Nawe ukigera kuri uno muyoboro wacu, iyi ni Truman TV, nta kibazo rwose tuguhaye ikaze. Gubwa neza mu biganiro tugenda tukugezaho bya buri munsi. Nawe kandi rwose ubishatse wakora subscribe kugira ngo udutere inkunga n'ibiganiro tuzajya tugenda dushyiraho bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Ndabashimiye rwose uburyo muri kugenda mutwereka urukundo, turabakunda cyane rwose aho muri muherereye hirya no hino mu bice by'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nabonye mudukurikira rwose, ndabashimye. Reka mbifurize kugira umunsi mwiza, turaza gusubira mu biganiro byacu bitaha. Nyagasani abahereze umugisha, umunsi mwiza. Ciao ciao.